Aku apa tip siapa ngajungi? Gak kemen pat. Tapi nom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kasunjuk nong sensyar senong kabri nyotrap ringkar ba kasunjuk kirang bakur kabri nyotrap hag nyotrap unai tung araja apun rio kelapen pa ka jing prasha halor ka jing wengno ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka kentien consultation hag jing wanra ya ka jing penbet thamai ya ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill araja apun rio hag jing kram bigalat pathai kubur di balawai ka jing alang उसके त्रि जंग संजोग बा RL बला उलाई थु बग संजोग कंसले बने कंडो युलात के जला UCH विजया शंकर बा आय या जिंग मंजूर या का आइन रो Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill arja akun rio mat ka संजोग कला शिमरु या rai बनले या कंडो रो यो सबूत मंत्री रंगबा का जला बा प्रस्तुन तनसोंग उब खमी या tran District Council Affairs बा यु मंत्री रंगबा का जला हलोर के ने कमत bat ban pharu ya rai malashim hak jialang sha Chief Executive Member Khasi Hills Autonomous District Council shushu ul ong bak sinjo kampersha ya rai jong District Council banyada ka khndo shap nei ban shim shu ya jiya salok na gidar bas nong gidar barai bat gidar bar hima kalong ka bamla satya ban priang ka rai bangina shim galong ba gin persha ya ka amendment bill arjar arpunre ta ben kom pat ngila shimru ya ka rai bangi dawa ba enweng no ya ka notification ban recall ka baar ban recall ya ka bil bat tho shabaro ki shnong ki thau rungkat bat ki hima bangi ya trailang bat ba ngindala biang nadong shadong ngin aru ka jing tho show governor ini kendu ke governor, ini kendu ke minister DCA, ini kendu ke chief minister Jakarta, jela kecumi. Bagian I copy ru ya kena resolution jadi CM betul pura kecumi. Kita ki rai ba mission taksi. Kadau pa ay kalong habayade bat ketuk amendment ke clause 16 balau wengo itu contain in consultation baki dorbar snong dorbar rat dorbar mar kat kumbakar yang ba nakapor na ya kram ni kani isu nrai khat poi she aslam ning persya iki rajong disculture ni don rakat haba yade ban digitalize ikine ban yada ya ka khandang ba siap ni don rakat nrai ban ongpat ba num shimshu ya consultation yang i dorbar snam bat kum joru ki dorbar hima ki dorbar kata numla ban dia mar hadu menta mana la phile menta registration ha state government ka revenue department pensiong nang rem halor ke duler halor ka pata mot ter dor jong kajing soy kertang jong rang ba snong dor ba snong kadon ke ikhtiar haka nrai kum makalong menta mot yangi mi sosyo mot kandak ke discussion ni persya halor kata maria ke belak don balen gue maksa itu isim bagani ada di dunia terbawa kecilnya untuknya itu dah pasang si kata ki smoto maki mo nrai nakaliang ka jongi kila ka jing smu ka jongi kala banlong dukumwai nrai bam yo panyakaran banya shonglang banya merjing motlang ka jing tho kami dukumwai ka jing kran kami dukumwai hantah kan kami ini isu kumung sofo ya raja kata ke kai ka jing mon jongi selindat yang tek marlada yo banya shonglang ni ya perkhat ni merjing motlang da ka jing smoto ti kala ban poi shaba baru nrai kum bakalong mentang ni gimla ban puli ka jing mot perkhat da jongki kiru kimla ban puli ka jing mot perkhat jumita pi nrai da ka bay shonglang kaya shakin ka jing kran
Marga jing tho kami kumto. Kajing keren kami do kumoi te. Kumara. Lord peniga tuban dubor di department ng leng du pika sunjuk du kadam mega dorwal ba. Kani ngindala ya syong perkhat sa kawi meeting ngin simega rai hanta. Kan kum ga kayalam kakam kai. Batai kakam. Kakut na hang ni kalakut. Ti piong menta ba ka kam gre de kumoi ka tin na kumoi to pila ban pensai ha kono kom ka tin kolong kumnu ba Amarra pipai ha to ka amendment lai. Propose amendment. Bala laong bala when ya ka tu la pun kami tin consultation iki stakeholders. Henry haba ikran pat IEM in charge yung am kamlong kumta. Tingin song tu kai. Kalong do kumno. ti de kolong ha taut kom ha tu ka jing ha tu phidan em nak liang jung phi pa de ba phingle ikendu lan de delegation iki kham tam ka phinyo jing sai ha bai de bukan ni nek la de London em ba phin London jing thumu ne phila de wan ikendu ne kan kom Ngim pat wan kendo pat lada kem khat ngim lai. kompolong to Kiki simegara kram konsol ini. Isya kila de man khat an. Kaba concern ka lang ba ya sa concern yung governor. Nama kani ka kami kilala tsaka DCE mentala palat ika steo ateo. Nama kadai na ka khatlay tarik mo. Ki kaba concern menta ka lang ba ngin hapon sange no governor ban pinsutu ka governor ban ai ka ya ka clarity halo jong kani ka bill ba governor umum ai ya ka concern ku jong umum asen ni kani ka bill ba kanlong kaan. Ba kanlong kaan. Di nini kenduru ya minister jong ka DCE iba Presiden Tinsong iba mundan mentaha social but sada ka dan ka jingkot na kaliang jong ka district council nin sayap pe penyaya perkat bangin day sada ka day ini bangin kenduru mereka bahakmat kadai dan pun sange pensange tadi Mar lakikran ya ka gadget notification kabami how to snap kadai hakapor ba ulong ulat gejala setia malik pot but they halor ka to close ba kimot ban wen ya ka dei kani phi gadget notification ka dei live portrait u banai leber jong kasnam ar haja ar qoa ki hangne kala shai kadar hangne kini ki fixation of ceiling on right land holdings clause 16 pat pen try kami pen suweng to kamlong ka ik reaction bami na kini kisni hadin mengila kepercaya kelai kiru kelai hagai ganong rim bangiyang bangi persya dengan pai kai ka jubab na kalian ka jongki. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.